Veliki pozdrav svima i dobrodošli natrag. Ako ste prvi puta na kanalu, pozivam vas da stisnete pretplatu kako bi na vrijeme bili obavješteni o svakom novom videu koji radim samo za vas. Zadnja dva videa sa vicevima su postigla veliku gledanost. Pa mi ne preostaje ništa drugo nego da napravim treći. Evo za početak jedan vic sa dva popa. Svake nedelje pravoslavni i katolički pop bi se sastajali sa svojim biciklima. Tu bi razmijenili par riječi i uputili se svaki u svoju crkvu. Jedne nedelje pravoslavni pop dolazi zabrinut pješice. Upita ga kolega: "Di ti je bicikl?" "Ne pitaj me ništa. Prošle nedelje dok sam držao misu, neki od naših bećara ukrao mi je bicikl i sad ne znam šta da radim." "Ma, ne brini se ništa, meni ti je to tako isto bilo." "Što si učinio?" "Čitajući 10 Božjih zapovjedi, samo sam stavio akcent, naglasio sam onu ne ukradi. Sljedeće jutro moj se bicikl pojavio." Posluša ga pravoslavni pop i sljedeće nedelje dolazi sa svojim biciklom. Kolega, ipak si poslušao moj savjet, pojavio si bicikl. Kako je bilo, što se dogodilo?" "Poslušao sam te kako si rekao, čitajući 10 Božjih zapovjedi, došao sam do one ne čini prelju, sjetim se gdje sam parkirao. Pijanac u parku." Jedne večeri pijanac je legao na klupicu, pokrio se novinama i zaspao. Nakon nekih pola sata dolazi bećar, gleda ga onako, vidi nigdje nikoga, mahnu novine i na brzinu obavi posao. I da će crta kad nije baš u redu s moje strane, čovjek ni ne zna što ga je snašao. Uzme novčanik, 50 lića, pijanac uđe. Jutro se pijanac budi sav razvaljen, ne zna gdje je, ne zna šta je. Gleda cigare, nema ništa. 50 lića. Trk u trgovinu. "Molim vas, gospodična gajbu karlovačke." Uzme gajbušu, klupice i kreće. Navečer lega na klupicu, pokrio se novinama i zaspao. Dolazi naš bećar ponovo. Gospodinu se izgleda sinoć svidjela akcija. Miče novine, ista radnja, tup novci u džep. Ujutro se pijanac budi, trk u trgovinu. "Gospodična, molim vas, gajbu karlovačke." Uzima i to je tako trajalo nekih 4-5 dana. 6. dan pijanac ulazi u trgovinu. "Dobar dan, gospodična, molim vas, gajbu požujske." "Gospodine, malo ste se zabunili, pijete karlovačku." "Nešto se je pokvarila, gadno me guzica boli od nje, dajte mi žuju ipak." Pastiri. Pastiri su jednoga dana čuvali svaki svoje stado, ali naglo krenula kiša. Jedva su uspjeli da se sklone, te jedan upita: "Daj mi reci, prijatelju, ti kad palo na pamet ono, da nađeš ovčicu pa malo znaš, koju pogledaš, šta ti pričaš, sa ovcom?" "Pa da, mislim, gle." "Ma daj." "A ti? Ti sa svojima?" "A gle, ja ti moram priznat, ja jesam sa svojom." "Pa dobro, evo, bilo mi neugodno priznat, pa i ja sa svojom nekad znam." "Jel? Daj mi reci, a kako ti to radiš?" Kaže: "A kako ti?" "Pa normalno," kaže, "priđi mi s leđa, obavim i idem dalje." "A ti sa svojom?" "A," kaže, "ja ne tako. Ja ti nju okrenem na leđa da mogu da je ljubim." Čovjek u pustinji. Jedan čovjek je tako završio u pustinji i sad zadnjim snagama se bori za život. Jedva nekako pužući naiđe na jezerce. Umije se malo, dođe sebi, pribere se. Kad pogleda, oko jezera sjedi 7 ljepotica. On priđe jednoj, počne se milovati sa njom i voditi ljubav. Sa jednom, sa drugom, sa trećom.
Kad je došao na 7. pojavi se hodža. Ovo su moje žene. Ili ću ti sada odrezati kitu, ili ćeš za svaku od njih da prdneš. Joj, nemojte, molim vas, ajmo! Za jednu prdne 7 puta, za drugu, za treću, za 7. prdne 6 puta, 7. put nikako. Kad je konačno uspije, nekoga za rame. Prijatelju, budite se, pa kad već spavate na sastanku, nemojte da prdnete. Bosanac u javnoj kući. Ulazi Bosanac u javnu kuću, ulazi predvorje, kad tamo ljepša, upita jednu. Izvini, molim te, koliko? 200 eura. 200 eura. Pa puno je to, nemam ti ja toliko. Idite sprat više. On dođe do lifta, uđe u lift ga na brzinu odveze gore u prvom katu. Nisu tako baš u prizemlju, ali okej. Pita jednu. Oprosti, koliko? 50 eura. 50 pa je povoljno, ali to je još uvijek puno. Može šta jeftinije. Idite kat više. On lift dolazi na 3. kat. Kad tamo sve neke razvaljene, nikakve. Pita jedno, ono malo bolje. Koliko, gospođo? 5 eura. Kako vi tako jeftini? Znaš, ja sam ti triperašica. Vidi, Bolan, ja sam ti Bosanac, ne gledam ja na vjeru i naciju. Policijska Marica je jedne noći pokupila prostitutke i sad ih je dovela u postaju da daju izjavu. Međutim, kako je postaja bila u fazi remonta, zadnja prostitutka je ostala ispred vrata da čeka svoj red. Nakon nekoliko trenutaka pojavi se jedna bakica te ju upita: dijete, šta ti radiš ovdje? Prostitutki je bilo nezgodno reći baki istinu, te joj reče: bako, ovo ti je pekara, čekam da se otvori i da kupim pecivo. Baka pogleda, ništa i parkira se iza prostitutke. U to izlazi dežurni policajac. Kad je došao i vidio baku, zgroženo je reče: bako, pa zar i vi? Šta ćeš, dijete, skinem protezu pa cuclam. Haso dočekuje Fatu. Haso na kolodvoru čeka Fatu, u to dolazi vlak, Fata izlazi, on je prilazi, uzima kofere i kreće. A ona će: Haso, pobogu, a jel se tako dočekujem? Pa pogledaj tamo čovjeka, kako ljubi, kako grli svoju ženu. A ti? Je, pa normalno da ju grli, ona odlazi, ne vraća se. Puso i Haso rješavaju križaljku u glavu. Puso pita: Haso, Bolan, daj mi reci južno voće 3 slova. Haso: kupus. A Bolan nestane: ej Bolan, pa stav manju glavicu. Razgovaraju 2 prijateljice. Znaš, draga, onaj moj me ipak vara, skužila sam ga. A đubre jedno saranga bilo, neka vara, ali osvetila sam mu se. Pa kako? Izbušila sam mu sve kondome, a đubretalo jedno. Mali Crnogorac. Rodio se Crnogorcu sin jedinac. Sve u redu, ali mali ne govori ni slova. Prošla godina ništa, 2 ništa. Već se svi pomirili sa sudbinom. Kad je napunio 7 godina, ručaju jednoga dana, kad odjednom mali: ima lođe, soli? Jao, potrča mama, evo i tate. Pa sine, pa što ništa nisi pričao do sad? Nijesam, ima primjedbi. Eto tako, dragi moji, došli smo do kraja još jednog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako je, podijelite ga sa prijateljima, dajte mu like, a ako još niste, pretplatite se na kanal. Do sljedećeg videa šaljem vam puno pozdrava.